Hey le, Kelvi International to Zion Street le Dorpui Barabazara, Kelvi Marketa intan kan omringe. Mi patan no pangachanga puitling hak omchikim na ahian, sel run pui nei mekani. Branded coat suta, za a som thumachanga somnga in car discount ani a. Coat sale cheng sang ni le achung lam a omvek. Coat suit leitan kamis athona du than emo. MRP changa cheng zanga cheng sang khat discount kalpui mekani. Tin siam chat ngai a omani puing kan siam sak theye kwan than du than tur a omba ka mani du danangin order thei rengani mi pata mizo mi pa in thuam na sang po kan nei bok kelvi market a thil zor reng man to taka zor a omloti min lo sha sakla min han pan ve ngei donia intan kan namtan kelvi international Mizoram Court House Dorpui Bara Bazaar Aizol Beng Rishat na har satanete kumsom paruk chuang lai lo enkol to Millennium Hearing Center Aizol chuan khovel thiam na hason na angzelin bengdar thatak tak omna puna zira mania tongman fiatura in adjust hey artificial intelligence AI mang bengdar te battery mang le man ngai lo rechargeable bengdar te anneya certified audiologist hemilama thiam na big degree nei nge in lo puyang che imamo dan milin du than tur chi sang oma ilei nu kum engmo chen thengin har satna inei pon an pui thei che Bengkom ze chi enkol ol sam tak waterproof ni bok bengkwa no chi langsar lo le lang thei lo chi te a veke Millennium Hearing Center D4 Millennium Center Aizol phone 8132840581 Aizola in chung thua moina changkang le in cheina bungrua chi sang du thlan tur tamsi omna mun man klom le cha affordable price safe lines lunglei road chuampuya hiana omrenge rondor ve nge yang che in chung cheina bungrua premium level chachung chuang chachangkang chi sang tam tak du to ka thlan theina square feet sing khatla ya zau showroom safe lines World Bank rota a omboke apan to chinten anjong changzel anya o ron pan vengi turing kan so macheu safe lines lunglei road chuampui safe lines World Bank road Fogland Park khang In Chung Hall biak in le restaurant manatan avoy khatnan Mizorama Fansar luxury designer fan showroom Zonuam Aizola honanita fan thom bingching velo whisper quiet technology ni in summer and winter mode ni a clockwise le anti-clockwise severe tir thei current mang claim a blade color po in chung mila customize thei ni dining room kitchen bedroom le living room mila omzene design sang ne siamani ceiling niam tan le fan da na tur siam lok lo tan po har satna a omlo in living room ceiling che moina na chandelier ni bok fan ni tel bok chandelier hi ron leivete remote control mangin speed direction le lighting a control theya India Ram hotel changkang le milar te poina anin ti mu mek hi iban pha ka lo om ve tereng mai kan showroom a atakin ron hu vela achiang zok nge yang phone number 8697905810 le 9233137933 a biak thei reng kan ni e PWD Minister Puvan Lalhanan October ni somthuma tangin Aizol ko pui chung kong pui siam chana ni dona Aizol le lungle inkar kong po malak zuya ni don ti asoi Health Minister Pilarin Pui le PNE Minister Pu F Roding Lianan Tukin Khan Civil Hospital Aizola Kolpetha VIP line pek dan turan enfia Union External Affairs Minister Dr. S. Jaishankaran United Nations sa mo phurna le chanvolian zok chel turin India a in pe to ti asoi Khovela tlang ram leido sang le Saber China Guizhou province Huajiang Canyon Bridge chu Nimin Khan honani Zonet Chungkwate chubai ule Olivlal Engzami kani Chanchin Thar ngai thang u PWD Minister Puvan Lalhanan October ni somthuma tangin Aizol khopui chung kong pui siam chan ani dona Aizol le lunglei inkar kong po malak zuya ni don ti asoi Vena ZPMP sa in khoma PWD Minister hian Aizol khopui chung kong pui chu hun rei tak siam that ani to lawa wangin
thattakin bituminous concrete manga siam ani dona kongpui poimo laya phei chuan sil chara tanga lung thatak lak lutum ani thule PTC lungverle lengpuya hot mix plant bun ani ti soin aizole lungle inkar kongpui po an ngai poimo awangin an thok chun zom don ti asoi puwanlal hlana chuan PWD na bera chu kong siam le enkol ba ka sarkar building sakle enkol ani a tundin huna PWD chuan Mizoram chunga National Highway kilometer zaruk somkwa point pakwa pasari le State Highway kilometer zani somnga pahnian enkol meka aizol khopui kongpui motor kal theina chin chu kilometer zathum somriat pathuma thui ani a heiba ka hian district kongpui kilometer changkhat somhi pahni major district road kilometer zariat somthum pali other district road kilometer zariat somli pariat village road kilometer sangkhat zasari le pathum le PMGY kong kilometer zakwa somthum paruka thui te a oma Mizoram kongpuyan nei chu awain kilometer sangruk zaruk soma thui ani a hengba ka hian BRO enkol kongpui kilometer zakwa sompanga athui a umbok ti asoya heng kongpui zongjong hi a enkol tu tur then sa vek ani a tundin huna an luti hai tu ber chuwai reng tele sairang inkar kongpui ni in an soito chin angin he kongpui hi NHIDCL enkol nima se an enkol zui mai lawa wangin enkol tu nei lo ang main a oma furpuya lo thenga kong a che chho zela kongpui chenna cha le mipui mamona awangin scholarship le konpui inkar le khamrang le sairang inkar kong chu Mizoram sarkarin contractor ruain an siam te hial ti asoi puwanlal la chuan vai reng te le sairang inkar kongpui chu Mizoram tan kongpui poimo an chak lak na kongpui berani a ngai tha thei ani lawa wangin finance department a asiam na tur cheng vai bel chekwa an dila tun thlengin an laboi pui reng ti asoya heng kongpui hi sarkar po in angai poimo a ama ngei po zan riak mevin athok chuaka ama ba ka minister le MLA ten ni tin a in chokin an vila PWD thoktu te po in ria chil mewin thei to pan chua heti rualian Mizoram du khop manro mu tur le na thoktu an omlo ba ka ro asur le china wangin malak chak ahara thal alo thlen chho huna kongpui chu a tha chho zel tura an ngai ti soin tundin huna helai kongpui siamnan hian cheng noi za somthum pasari point pariat pasari an seng to a tuna hian cheng noi za dang an dil bel le mek ti asoi Health Minister Pilarin Pui le PNE Minister Pu Efroding Lianan Tukin Khan Civil Hospital Aizola Kol Phetha VIP line pek dan turan enfia Health Minister le PNE Minister hi Civil Hospital ho tu ten lodong songin Civil Hospital chu Mizoram damdoi inji nga mi puite pan na sat ber ani pia lama tun nai khan khol thar CT scan le MRI bun ani baka dialysis center operation theater le ICU te chu kol phetha mamo reng ani a tuna hian lunglam enkol na tur cat lab po peifel trap ani awangin kol phetha an mamo na chu ahma aya anasat le zwal thu an soya heiba ka hian tun hnaya damdoi in generator lian achia tawanga har satna an to dan le damlo enkol konga ahngong dan an lo shil fi ani Pilarin Pui le Pu Efroding lian hian Civil Hospital Aizola Kol Phetha man na chi shang CT scan MRI dialysis center le ICU baka operation theater te tlo ko alin Kol Phetha VIP line an mamodanan enfia baka line thara tanga Civil Hospital ta na darkar somni pali khailak lawa kol phetha pek dan tur an ruwa man ngala hemia ta na summamo turte arang the ang bera sarkara deal an tum thu an soi Health Minister le PNE Minister hian PMJVK sum manga Civil Hospital Block A le Block B sakdan tur tlang pui baka trauma center in Swan Lut tura malak ngai chen khat an en ngala PNE Minister Pu Efroding lian chuan Civil Hospital Aizol compound high mass hun rei tak cheto chu arang thei ang bera siam that dan kong zon ani tur thu asoi Minister Pani in Tukina Civil Hospital and Tlona hian Hospital and Medical Education Director Dr. S. Murcham Liana le PNE Engineer in Chief PJH Malso Mabaka Department ho tudang 10 an Troy Omani Nizana Mualkhang Rail Station Bul le Vera Railin Achil Hlum Puzo Nun Zira Ruang Chuwa in Khan Kolasip Hospitala Endik ani nuwa achung te kutahlanani Konpui Police ho tu te ne na changa Zonet thudon danin Nizandar Sarivel Khan Sairang to Kolkata Express Railin Mualkhang Station Bul le Vera Puzo Nun Zira kumsom nga pakhat Tripura anai sing paralam mi chu achila amuna athingalani
van duai na tok puzo nun zira Hebrew ni in khamranga oil palm le rubber huan en kola in hlo ani a van duai na thleng thu hi sha tani vele kon pui police na mun hi an pan nga la thil poimo sang sang anti fel nuwa arwang hila in nizan khan kon pui police station na an kola kon pui CHC a doctor chu meeting poimo neya achwa awangin vo in khan arwang hi Kolasip district hospital a postmortem ani kon pui police te chuan he van duai na thleng chungchanga hian thi dan pa ngai lowathi unnatural death mangin thubuai zialu ani ti an soya arwang hi postmortem zo ani hnu in vo in tlaidar thum le achan ve khan achung te kuta hlan ani a an kholam panpui ngal ani ti an soi North East Frontier Railway in Nizana van duai na thleng chu poyan ti thu an soya hetiang van duai na hi a thleng to lo nan mi pui te film khur turin an cha Voina Tutswa an siama North East Frontier Railway Chief Public Relations Officer chuan Nizandar Sari Vel Khan kon pui le mual khang inkara rail kong lever pakhata rail tlan lain bi pakhatin rail kong akana wangin train number 13125 Kolkata Sairang Express in Chilin athi a arwang hi police in an senghoi nu a rail kong hi Nizan vek dariat le minute somni panga khan ti tlang le ngalani North East Frontier Railway Chief Public Relations Officer chuan van duai na athleng chu poya ti thu soin van duai na athleng non to lo nan mi puite film khur turin acha mi puite chu rail tlan lain rail kong hnaya lo turin acha rail tlan laya rail kong bulo chu hlo thu le van duai na thlen pal theina ani awangin mitin film khur turin angen ani Let's dem Mizo Idol season riat top 50 inti siak na chu October ni tunkar ni ngani zana tanga chan ani don Zonet buat sai Let's dem Mizo Idol season riat na inti siak na nei meka first round inti siak na result chu inri ni zan khan puan ani a first round inti siak na atang hian top 50 thlan chwani in top 50 atling tetan October ni thum le nili tunkar ni ngani atanga inri ni zan thleng Zonet studio inti siak chun zom ani dona October ni le ni thum ni ngani le zir top zana mi som pariat ve anin lananga October ni li inri ni zana mi som pali an in lan thung dona inti siak top zana live result puan ngal turani top 50 inti siak na hian mizo hlapakhat atluana sak turani a contestant te man turin acoustic guitar keyboard le ke hon chop ani dona musical instrument hi ahmuna chop sa bak man phal ani don lava contestant te chu zandar sarile minute sompanga a Zonet office in report turani a dar sarile achanvia studio chunga thilpoimo sang in shilfia turani inti siak na hi zandaria ta tangin Zonet Zolbook Zonet YouTube channel le Zonet application empire te live apek chwa chin ani dona top 50 inti siak na atang hian top 20 thlan chwa turani a inti siak na hi top 10 atangin mual puya ardeng trauma hola nei ani dona top 5 atangin live music mga inti siak na hi nei tura ruwa man ani Mizo Idol season riata pakhat na chuan cheng noi ni adondon baka LBS Suzuki in scooty apedona pani na yen cheng noi khatle pathum na yen cheng singa baka hamchat na sang andong donani Agriculture Minister Popesi Vanlal Ruata Hovin Tun Naya Mizoram Hun Shanga Roching Tam Wanga Sazupuang Chungchang Soi Hawani Agriculture Minister Pisa A Chutkhom Na Hian Roching Tam Wanga Sazupuang Chungchang District Shanga Malak Nakalme Clear Hawni in Malak Zedan Turte an ngai tu ngala Roching Tam Wanga Sazupuang Wang Hian Sha Theitsina Khoza Sumthum Pariat Velin Harsatna Antok Meka Agriculture Department chuan DAO kaltangin lo nei tu denhena sazutur tam tham tak asem to a semtur mabak po enge mozat ala omani sazupuan na sat na khwa te chuan VC te nen tang dunin rodent mass poisoning kalpui anibok Chukom na hian Agriculture Secretary Piramdin Liani Director pu Arla Nunzira le hotudang te antelani Mizoram Poor Federation in Mipuite Nandam Launi Khwa Ama ni Sumsen ngai lavanin enkol theina tur Mizoram Universal Healthcare Scheme duan ani zulom omanti thu an soi voina aizol press club a thuthar lakhom tu te ankom na a Mizoram Poor Federation President Pulom Thanga chuan Sarkar masa a healthcare kalpui aloni to china am ero chumi puin an sumsengin anin enkol ngaya sumpuk chopa anin enkol nu a dam chhuak zolova hospital an chwa san changin amang an thak chin hle a hetianga mi pui har sat na shia a ZPM Kaishwai Sarkarin Mani Sumsen ngai lava in enkol theina Mizoram Universal Healthcare Scheme aduang chu thoven thak anti thu asoi
Pulom thanga chuan chan sang sang wanga mi mal le pol en kol dam do in engemaw zatin max anzom lo awangin mipui har sat na thleng me kara sinot ho tu tele sarkar in biak na in ra tha chua sinot hospital in max anzom tur chu anlom hle ti asoya hei mai ni lovin sarkar flagship program bana kai hnuaya CM special package duan anile zel chulom omati thu soin ZPM chuan an campaign awhla party dang anga mire thei te chu political bola mangve lava mire thei hnen an thleng phak chu lom thu asoyani Mizoram Poor Federation hian khosa khar sat na awanga pol som zir thleng loten police le excise constable baka group D le driver nalak tur an deal ve theinan pol riat pas chin tal la turangen na ZPM president kaltlangin chief minister hena lekha an thelut ngalani Sai tual ding dive nga puke si rosa nga te chen na in asam type chuwa in tlaidar thum vel khana ka nga vani thak takin mishing thi le hliam an omlo sai tuala zonet correspondent Thawhtanin in kan chan hi shat anilava electrical swal emo mei siper emo ani thei thu ahmuna mutu ten an soya bungrua deep freezer ti lo chu engma chu man anilava in hi akang chene hle a bungro kang chelut lampo shat mai thei alanilava sumfai engemo zat akang ralbok MNF National Core Committee member Puton Luyan Forest Conservation Amendment Act chu anpom theilava andozel don ti asoi voina MNF pisa namru na inkoma Deputy Chief Minister po lo nito Puton Luya chuan Forest Conservation Amendment Act 2023 chu MNF kai shwai sarkar khan tha anti lawa wangin assembly resolution passin Mizoram man an lorem tilo to a Lok Sabha Secretary General hena kumsang ni somni pathum August ni somni pariata ansha tir ngal ti asoya hedan hi Mizoram tan a thalawa pathian le mi puizara MNF an sarkar le ani chuan an sarkar le vele hedan Mizoram sarkarin man tura alorel to chu an hnuk let ngal don ti asoi puton luya chuan ZPM kai shwai sarkarin hedan Mizoram man tura an pom tamai chu apoi tak zeta remna thuthlung zalo na le paljut na ani ti soin MNF chuan an pom ve theilawa ando zel don ti asoi puton luya chuan ZPM kai shwai sarkarin ram anshala sarkar lai puin an du dan ang anga Mizoram mang thei turin phalna ape churem an ti theilo ti asoya kongshang shangin tunhaya nationalismin be atok meka Mizoram namle sa khwa veng him zel turin nampasal thale martar te nyak nungzui turin party mi te acha Mizo mi pui te an chanrual angai le zwal te hle ani ati Zirlai Pol Pathumin kumin October tharal mangeya post matric scholarship sem ani theinan mala turin thunei tu te an ngen Zirlai Pol Pathum MZP Aizol ko chunga college Shangshang Student Union le Mizoram University Students Council shwai tu te chuwa in khan Aizol Treasury Square MZP pisapuya thukho min scholarship chungchang an soihova kumsang ni somni pathum somni pali le sang ni somni pali somni panga a scholarship ladong lo zong te har sat na shereng chunga malak ho an rela sarkar lai puin HNS Parch mangri lo tura Mizoram aphal sakhun October ni somthum pakhat ralmange ya post matric scholarship sem ani theinan malavat turin sarkar lai pui le Mizoram sarkar mo phurtu te an nge nani Chutkomi MZP President Dr. Sila Remruatana kai shwayani Tunthani som paruka changani somni chunga South Africa Johannesburg G20 Young Entrepreneurs Alliance Samita Young Indians Mizoram Chapter IO in mi pathum antel he samita hian thupuyatan solidarity equality and sustainability ti manania ramshang shang in u naw na mason na tlo le chenfak thlen theina tura tho ho na chungchang thlur bingani hetiang in tokhom na hi kumtin G20 leaders summit thlenma dewani chin ani a India IO in Confederation of Indian Industries CII noya Young Indians sachangin palai somthum pasari antela Young Indians Mizoram Chapter IO in mi pathum Alan Lalshat puya Francis Elkhiang te le lalrin heti sangchia mate antelani G20 YEA hi khovel ram pum khwa pa entrepreneurs le entrepreneurship promote tu pol shang in som khom na ania kumin samita hian G20 ram shang atangin palai zaruk chuang ankal khoma ram shang entrepreneurs ten in sum don ton na le tho ho na tha an nei theina ata na poimo G20 atel ram ten an ram policy an herrem na tur le siam that theina lai te soi ho ania in sum don ton na thazok nei turin thuthlung po zia kada ani he samita hian ramdang ne na tho ho na tur bilateral meeting voi engemozat nei anibok
India rampalai te hian rampali Saudi Arabia, Mexico, Canada le Sri Lanka te bilateral meeting nei puin insum don ton na tur le tho ho the na tur te an soi hawani samita hian G20 ram atanga entrepreneurs te in elna startup pitch battle buat sai ani a achazwal pariat thlang chhuakin palai kal khom te ne in elna an nei le ani he in ti siak na hian mizo nula lering heti sangsia mathil siam treasures to top 5 alang pha kani Palagbial to MLA Pukesha mawan dampabial by election suro realize at PM Tantlin in base ngutsi anilauti asoy Vaina BJP pisa in koma Pukesha mohian dampabial by election ne tura MNF chuan candidate shan hlak an ne to don awangle SEDP sim ani to don lo awangte MNF antling don to lo ti mi puin an sha to awangin MNF ami puin base na an ne to lo ni in asoya dampa mi pui mai ba ka Mizoram mi pui ten MLA tan milar thlan ringut su afu ber lo ti an hufia to a ruling ZPM tan potlin in base ngut chi ani to lova Congress la Mizoram an hiam tel box si awangin dampa bial mi pui ten Central James and Thei BJP candidate lam an hoi fur chuan BJP tan tlin na chance thatakani ati Pukesha mo chuan BJP official candidate Pulal Ming Thanga chu thiam na lama po sang tak nei ani ba ka Japan rama pu agriculture lama training Zoto ani awangin dampabial tan adwai lo hle a dampabial mangai tu le an mason na du tu ani awangin dampabial in central ruling poimo na an shat arin oma mipuiten an thlangtling ani chuan kumthum tha zet BJP MLA en chin na hun an nei dona alo thalawani chuan sangni somni pariata an thlak le mai dona ni ati BSF 152 Battalion le Tlabunga Forest Department in Kumin April thla atanga vo in thleng khan Bangladesh adan lava tol ruk Tik klon sangkhat zasomruk pasari an manto Tlabunga Zonet correspondent Thawhtanni in Bangladesh adan lava sheltur tik tol thin chu ti top tumin BSF le Tlabunga Environment Forest and Climate Change Department hian be pui an thak meka kumin April tha atanga vo in thlengin tik klon sangkhat zasomruk pasari manto in heng tik klon hi zanrei to lama an man ani tlang puya tual chunga tundin huna a hlut na ang chuan tik an man zong hlut zong chu cheng noi somni pali chuang hu ni turangai ani tik klon sangkhat zasomruk pasari zinga hian klon zakwa somthum paruk chu BSF 152 Battalion sipai te man ni in tik klon zani somthum pakhat chu Forest Department man ani a heng tik te hi mau pum kar thlun mishing tel lawa khothlang tui puya len thak tir ani tlang puyani Khorulian NGO Coordination Committee in Ankhotsung Kong Siam Thatphuta National Highway dan antum chu anthul Khorulian NGO Coordination Committee chu Nimin Khan PWD Minister Puvan Lalhanale Assembly Speaker Chalfil Bialtu MLA Nibok Pulal Biak Zamatenen Khorulian YMA Runa Anchukhom na yan PWD Minister Puvan Lalhana chuan munshang shanga kong chia te sorkarin anga event renga azawaya siam thatvek har sama se ahmatiamin chaktakin ma an lazel ti asoya Khorulianin har satna an to tu sorkarin ashiat puya SLT company in kong an siam meka an na tho thatle thatlo te po PWD in uluk takin an vil renga har satna chuan department le sorkar a in hong reng ti soin khotlangin na chunzom rem an titlang ani chuan kong siam chu chunzom le ngal ani ang ti apuanga NGO Coordination Committee po in kong danan tum chu an sut ngalani NHM Noya National Program for Prevention and Control of Non-Communicable Diseases Huay Hotin in Khan Government Ti Romana College World Heart Day man ani World Heart Day man na hi Health Principal Director Dr. Lal Khenglianin ahman puya khovel puma lungnat na awangat hi antamberti asoya zirlai te chunakin zel ram shwai tu tur anni awangin shisel na ngai poimo zel turle Eile in uluk le zwal turin afuyani in Komi Government Ti Romana College Principal Dr. Jennifer Lelbiak dikin akai shwaya kumin World Heart Day thupui don't miss a beat ti chu Civil Hospital Aizola cardiologist Dr. Isakl Lomkiman asoya NBNCD State Nodal Officer Dr. Catherine Lalmuan omipo in thu asoyani New Ngarchi Branch YMA in Ankomi damlo na awanga bu seng theilau te bu an seng sak Nathia District and New Ngarchi Branch YMA hian chung ko nu ber damlo na awanga bu seng theilau pupado tate bu chu in rinni khan natlangin an seng saka YMA member somnga pali thok chhuakin bu hi an seng zo ngal vekani pupado tate hian kumin hian lo
Jin ni munvel nein bu seng huna chung ko nu berdam lo na awanga engma ti theilava a omawangin bu hi an seng theilava new ngarachi branch YMA10 an chung ko din munsia in bu hi an seng saka bu jin somsari vel an tharani Mizoram Sarkar Sinot Revival le Central YMA Chang Hovin Rui Lo Ngai Te Chan Chuana Abuat Sai Mek Huliap Short Stay Center Bechley na Chuva In Khan Chanani Huliap Short Stay Bechley na a hian mi zon hi velan luta alu tur te hi tui khwa tlanga Central YMA Hall le bongkon YMA Hall la te thla an ni a camper te don son na le in thana in khoma hian MYC chairman Pumal Som Zwala Ral te Aizol SP Purex Zarzolian Avanchong Excise Joint Commissioner Pu Peter Zo Ming Thanga le Central YMA Treasurer Puro ni thanga ten fuina thu an soyani Assembly Deputy Speaker Pulal Fam Kiman in Khan Bial Chunga Sarkar en Kol Zirna in Chen Khatne na Green Board Asem Kolasi Bial to MLA ni Bok Pulal Fam Kimahian Abial Chunga Zirna in Shang atlo kwal na a Zirtir to 10 an mamo an lo thlen te bo zuin in Khan Kolasi Khopui Chunga School Pasari ne na Green Board hi ahlana avai in Green Board som pakwa asemani in Green Board asem na a hian Pulal Fam Kimachuan mason na bulpui ber chu zirna ani awangin ngai poimo atul ti asoya thiam na tak nei tur chuan zirna tha an nei angai awangin zirlai ten zirna tha le twan tling an don theinan theitop chua a chantlan angai thu asoi Safai Mitra Suraksha Shivir Noya LADC Sanitation Worker Teshisel na Endikani Longtlai Town Sanitation Task Force in Arel Angin Rampum Hua Pahman Mek Swachatahi Seva 2025 campaign ne Mek Bualin Longtlai Kopui Chunga Sanitation Worker Te Shisel na Endikna Free Health Checkup Chuva In Khan ne Ania Mobile Medical Unit in Ariu Pegi a Sanitation Site Office a LADC Sanitation Worker misom hi parukte Shisel na uluk takin an endik saka an mamu ang zelin damdoyan penghalani Safai Mitra Suraksha Shivir hi Swachh Bharat Abhiyan Loya Kalpuini in India afai na nathoktu teta na Shisel na endik na hun poimo ani a atumber chu Sanitation Worker te Shisel na le himna na poimo tak ani awangin khotlangin an choimoya andin munti mason na anza na lantir the na tura ruwa man ani Khopui fai inti chiang na nei meka in Khan khozol khopui fai dan endikani khozol zonet correspondent thudon danin UDNPA ho tu ten in Khan khozol khopui chung pisa zirna in le dor shang to in an fai le fai lo an endika khozol khopui chung aveng shang chuan swachata hi seva puala fai na be pui thak na village council kai shoina hnuaya run thak natlang an nei hloma khozol harmon veng chu tukin Khan an veng chung ti fai na natlang le ani Ngopo Welfare Committee Aizolin Lualo Lungdi ti music video an buat sai chu in Khan MJA President Pusila Rambuat sayan atlangzar Aizol Press Club atlangzar na inkhoma hian Pusila Rambuat saya chuan manlai la phua tu ten hlarwa hlutak tak manga hla an phua thin chu hlu ati thu asoya tunlai la phua thiam te poin entona an la phua hlarwa mangtam turin ngai to ana seng na sale zwal se adu thu asoi Inkom hi Ngopo Welfare Committee Aizol Chairman Pu Arzon Nunsang na kai shuaya Ngopo Welfare Committee Aizol Advisor Pu Vanlal du saka soidanin Lualo Lungdi ti hla hi Ngo Patlangwal dar chungan kumsang khazakwa somhi paruka aphua ania he hla hi anga izong kumsang khazakwa sompali athi thangitana aphua ani in he la phua tu dar chunga hi kumsang khazakwa somruk pani khan thangithan omna twalbunga kumsom sari pani mi ni in athi ani Khochin ilo clear hawangu State Meteorological Center Mizoram Science and Technology Chinchia danin in Khan Aizola Kolum Liberin Celsius degree somhi pariat ani a avo berlain Celsius degree somhi pani ani Naktuk thole ni a chuan Kolum Liberin Celsius degree som thumvel avo berlain degree somhi vel ani rinani a jingdar nga le minute so mani ya chua kanga tlaidar nga le minute riata atlale ang Khochin Thirlok na Regional Meteorological Center IMD Gawhati na hulok danin natuka Mizoram hun then khata ro sur thei na za somni panga atanga somnga a fakna hun ilong manglok ang u Chanchin lom tam takshil turche kan nei lo hey ero kan shil thei che Tata Hitachi chuan Mizoram Automobile Workshop upaber Liando Auto Works chu dealer tan anron mangta Tata Hitachi excavator eng model po mamo na inayani chuan Liando Auto Works si panla at chan na anlo pe ang che rubber track pads mang kong black to pa harsat na nevelo po kol tu anni Liando Auto Works chuan Tata Hitachi spare parts sa harsat na itolo nan thei top chwa pui che anin tiame
Liando Auto Works Tata Hitachi dealer for Mizoram Zema Pokle School Puikon Mission Veng Aizol in sakitum hnayem I budget mil turang zelin I in kan saksak thei chia I buai ngai mi alavin abulatanga atop thlengin engkim kan buai pui sak thei veka che AMC permit thlengin kan buai pui thei vek bok I in banga ta na tha zang khai le tha bok si kholum laka in vong dai thei waterproof soundproof ni bok EPS panel mangin I in kan saksak thei bok che EPS form manga ceiling siam hi anin ti mu mek zel bok Kyangte Construction Private Limited Mission Vengkhang Aizol Am I just a 9-to-5 guy? Or the one who wants to feel the high? Do I like to turn it up? Or do I like to turn it down? What do I want most? Inin chung alekem boina athleng chin che F Cup Sanga Enterprise kum somni chuang waterproofing agent lo ni to ti chuan waterproofing man takin kan ti sak thei renga chu tanki lek in chung lek bang dam lu tuk wanga boina thleng theile tui lek na shang kan siam cha thei renge phone number 9538278474 8622916162 Union External Affairs Minister Dr. S. Jaishankaran United Nations Samo Purnale Chanvolian Zok Zel Turin India a in peito ti asoi UN General Assembly Thutkhom voisomriat na New York Kopuya buat sai meka Union External Affairs Minister hian tunlai khovel borwa clearin remna le muanna mason na le mishing dikna chanvo vonnun konga ramle mi puite thinlunga United Nations rin tok na atlania mek ti asoya United Nations hian athil ti theina le chenfak omna nem het le turin indin tharle na amamua polin rail bol na ruang am siam thaturin India chumo phurna le chanvo chel turin a in pe ti asoi Union External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chuan khovel insum don ton na ahar satna lian tak khengmek chupoi ati thule hemi siam thatur hian khovel ramten tho ho na thazok an nei atul ti asoi Dr. S. Jaishankar chuan India in ramdang athopui na konga remna le muan na chu ada poimo berati asoya Ukraine ani emo Gaza emo po ni se India chuan in be na ti topa remna thlen tura malak na chu athop zel tur thu asoya heti rual hian India chu khovela firfiak pol te mun puilian ber then oma ani awangin India in zalen na amu hlima tangin har satna na men lo alo tok photo ti asoi tun nai maya po pahalgama poi khoina lian tham thleng wangin mi somni paruk lai nun na an chan ti asoya heng firfiak pol tele an ma ni thlop tu te chu dem tur an ni thu soin heng anthil ti swal ra chu an ma ni bokin an seng le train ti asoi Dr. S. Jaishankar hian ni zan khan UN Secretary General Antonio Guterres nen khovel remna le muan na chomnung zel tura UN le India malak na le mathlir chungchang te an soi du na ni Tamil Nadu political party pakhat Tamilaga Vetri Khazagamin Vantlang in Khoman buat saya mi puipung khom te anin pong ne ka wangin mi somli chuang an thi nakum Tamil Nadu in Khanpuyata na campaign mek Tamilaga Vetri Khazagam hian in Rinizan Khan Tamil Nadu Khothlang lam Karur district ta Velu Sami Pirama Vantlang in Khoman buat saya mi pui sing khat sang nga vel pung khom tura be sei ani lain mi sing rup chuang fe an pung khoma in khom chan huwa thu soi tura TVK party shwai tu le chief ministerial candidate ni bok Vijaya adin chuan huwa mi pui sa hokle ama hnai tuma an in nor nalama in pong nek na hi athleng ta ni asoi ani a he in pong nek na thi hi mi somli pakhat an tling to a mi som nga vel chu dam doi na enkol me kan ni a din hun thawak lo po an om nualani TVK shwai tu Vijay chuan van doi na thleng chu poya ti thu le mi thi chung te ator pui thu asoya TVK party chuan mi thi chung te hna cheng noi som ni theu an hlan ba ka hliam te chu cheng noi ni theu an hlan tur thu asoya
Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin po in vanduay na thlen na mun hi Nimin Khan atloa state sarkar in chia tok chung te na ex gratia cheng noi som theu hlan ani tur thu asoya thil thleng chu sarkar lai puin chui tur le report kim chang tak thelu tura asya tir angin bo zui mek ani ti asoi Tamilaga Vetri Khazagam hi Tamil Nadu film star lar tak Vijayan politics azwan lu nuwa adin ania nakum in than pui chu atum thu le chief ministerial candidate tan Vijay chu than ani thu an lo puang to ani Election Commission in Bihar in than pui le constituency Pariata Assembly in than abwat sai na tura lang tlang le fel fai zo ka in than huai hot ani theinan sarkar le puya tangin endik tu tur ruat ani don Election Commission of India thu choi na tarlandanin Ramdan pui articles athum somni pali na le Representation of the People Act 1951 section 20B in thune ina apek angin Election Commission of India chuan in than endik tu atan hian sarkar lai puya IAS officer zathum somni le IPS officer som rukle IRAS le Central Atangin officer som kwa arwat dona endik tu te hi chithum General Police le expenditure chen anni dona General le Police observer te hian in than huai hot dan zir chiangin mason na tur le siam that ngai lai te chu ECI hena an thlen dona expenditure observer te chuan uluk takin in thana candidate te sum mandan an zir chiang thung dona ni ECI yan Bihar Assembly le Ramchunga Assembly Constituency Pariat Jammu and Kashmir Budgam le Nagrota bialte Rajasthana Atna bialte Jharkhand ta Ghatsila bialte Telangana a Jubilee Hills bialte Punjab Tan Taran bialte Mizoram Dampa biale Odisha a Nuapada biala te by election a huai hot donani Uttarakhand journalist pakhat Rajiv Pratap chu ni som chung chin sha lava abo nu in Nimin Khan Bagirathi luya arwang charani Uttar Kashi SP Sarita Dopal chuan Rajiv Pratap hi postmortem mekani awangin athi chan chu nem nge thei alani lauti asoya tun thla ni som pakwa khana kar chu Bagirathi luya hian char aloni to a achung te mu lai nge ya alir thei chung endikna a slipper pakhat mu ani a Nimin Khan Bagirathi luimong lamakol phetha siam chuana Joishiara Hydroelectric Barrage ruang pakhat sarani thu andon hu in Rajiv Pratap chung te chu he ruang finfia tura ko ani nuwa ama nge ani ti finfia ani thu asoya postmortem result ngai chan mek ni ma se he van doina thleng hi in ruk bo na emo twal tha na emo lam khoi ani arin omlo thu asoi Rajiv Pratap anupui Muskan Pratap chuan tun thani som paruka ama YouTube channel Delhi Uttarakhand live fa an khosikul le damdoi in a thil fello engemo apuan zara wangin tha avona atok na sa hleni in asoya apasal chu che swal na wanga thi ani arin lo thu le ruk bo nge ani arin thu asoya tun thani som pariat zana tanga chin shat lo le biak po theilawa a om nu in achung te hian ruk bo nge ani anrin awang hian Uttar Kashi police station FIR an lo thelut to ani Fakna hun ilang mang lelo kang u. Beyond touch, head and body lotion. If beyond touch, if beyond touch, if beyond touch, head and body lotion touch. Kasi kun nuam taka kan man thay na. If beyond touch lotion tarhi if mangang u. Kimte Enterprise kulikon ngai zela square pipe, round pipe le rectangular pipe inchong structure railing bar le chitang shang siam tur thir thaber nizon ISI kan kole inchong rangwa roofing JSW ISI India ram pumashiat lar kum sawi chung kan lo zwar to a mani doza te se Mizoram kan siam ve theita Aluminium rolling shutter zangle cha rangwa tuidon world class Euroguard UPVC material in rwatui lo khol ve de che wholesale retailing kan pe theye Presenting Kia Ceros, evolved by the future. Kia, movement that inspires. Rinta ka sumdong F Shamvela Industry chuan Mizoram ama saber turle Northeast sa apani na turin plasma laser cutter call abun filta
steel, stainless steel le aluminium mga siam chi, gates, bars, railing, partition le thildang engpo idu ang design soila, plasma laser cutter mangin anlo siam sakze lang che, phailama chaw an siam the emo kan ti chin kha, F Shamvele Industry chuan iban phaka aron hung ta e, F Shamvele Industry apar khatla aizol. Khovel hua patlang ram leido sang le Saber China Guizhou province Huajiang Canyon Bridge chu mipuinol puizot heturin nimin khan hon ani China News Agency Xinhua Tarlandanin China Guizhou province Huajiang Canyon Bridge chu nimina tangkhan mipuinol puizot hetura hon ani a Huajiang Canyon Bridge hi meter sang ni zakwa aseini in Beipan lui chung borua ka khai kan chin hi meter sang khat zali som hi ani a leido na ruam thuk lai bera tanga te in lei hi meter zaruk som hi panga asang ani a helei hon thar hian Guizhou province Liuzi le anlong in karadar kar ni sen ngai thin chu minute ni chung lekin a in kalpo theito don ani kumsang ni som ni pahni atanga do chan Huajiang Canyon Bridge hi tlangrama leido sang berle Saber ni na achel kop don ni asoi ani a kumin August khani som ni pakhata tanga ni som ni panga in kar chung khan enchin ni in lei hi truck lian somkwa paruk ri na bel khoma metric ton sang thum zathum somrukin azo china sensor zali chuang mangin lei chuat shui puile aban puya te ri na hian danglam na athen le thlen lo endik ani hnuwa he enchin na hi a hlotling hle a khovela leido sang ber ni lai mek Guizhou province chunga mi vek meter zanga somruk panga asang Dutch Bridge chu akhuma China a province pen le re theibek te jinga mi Guizhou province a hian khovela leido sang somjing a chunglam pathum a oma tlang chengchetak tak tamna ani awangin Guizhou province chunga leido kaito sing thum chuang jinga somnga vel chu khovela leido sang zual za jinga anlang phameka Huajiang Canyon Bridge hi khwaljin hi theitura ruwa man ani a leya hian meter zan hi chuang in khai thak na tur elevator siam ani baka leitlo tu te chol hadam na le ele in lam na tur cafe baka mun enge muzata khothlir na mun siam ani Russia Foreign Minister Sergei Lavrov and India in US le ramdang thopui awangin India le Russia in kar achiat phadon loti asoi UN General Assembly thutkhom na New York a thuthar thedar tu te akom na Russia Foreign Minister hian India in ramdang thopui tura zalen na ane chu Russia in aza sakthu asoya India chuan US emo ramdang emo po khoiram po thopui se Russia chuan harsat na ane lova he hian Russia le India in kar ahung phalawa Prime Minister Narendra Modi an aramta na chatura ma alak na chu Russia chuan athoba ka aza sakawangin India in ramdang athopui na konga Russia chuan in rol tumna ane lauti asoi Russia Foreign Minister Sergei Lavrov chuan UN Security Council Permanent Member zinga India le Brazil hlan kai chu Russia in athlop thu asoya kumin December thla hian India tlo turin Russia President Vladimir Putin po azindon ti asoya insum don ton na ral thuam le ramven him na kai hnoiba ka technology lama te Shanghai Cooperation Organization le BRICS hnuaya Russia le India chuan tho dun na ngel nget le chenfak omtak anlo nei to chu chomnun zel ani tur thu asoi South China Sea Typhoon Bualoi in Vietnam anwaya wanga chiat na thleng kai hnoya mi pariat an thia mi somni chuang chinsha lava an omawangin zon me kan ni Vietnam Disaster Management Agency chuan tuk in khowar ma atanga typhoon Bualoi kentel thlipui le ro an sa wangin Vietnam chimlam Quang Tri province anwaya wangin hemi kai hnoya chiat na thleng tuilian leimin le karen kal swal wangin mi pariat an thito ti an soya typhoon Bualoya hian tuifon chu metariat velaya sang achim thu le thlipui tle chudar kar khata kilometer za somthum pathum chuanga chak ani thu an soya chiana thleng wang hian kol phetha sem chuana chat lak le in kalpo na khaila katam hle ani typhoon Bualoi kentel thlipui le ro hian Vietnam ram laili lam anwai chunjom don nia alana wangin thlo theina thlok chuak tur engemaw zati top lailok ani to a tuipui kam hnai zwala khopui lian danang hatin nge an le huwe atangin mi noi ni chuang chu mun hi mason an ni to a karmasa khan South China Sea chevel ramte hi super typhoon Ragasa in alo noi to a Vietnam ba ka Philippines Taiwan le China mun chen khata chiat na men lo alo thlen to a super typhoon Ragasa buak veta hian ramshang shanga mi somthum vel an thi to ani Colombia President Gustavo Petro chu New York Kolaya Palestine thlop na alanti rawangin US in aviza ati top sak
UN General Assembly tum somriat na chim tura New York khopuya chamek Colombia President hi Inrinizan Khan US State Department chuan avisa ti top ani thu an puanga Gustavo Petro chuan Karkalta Khan New York UNP sapui tuala Palestine thlop tu mi puipum khom te jinga thu asoya heta hian Palestine in ram in real bol na shan an nei a thlop thu soin US sipai te chu sarkar thu pek bot sia a mishing nun na le an sahim na ngai poimo ma saturte khovel ram te chu Palestine veng him tura US sipai te aya sipai chakle lian jok din puya asomani US in avisa anti top sak chung changa hian Gustavo Petro chuan chi in suat na du lo na lan tir wanga avisa ti top ani thu asoya US in chi in suat na an thlop zia lan na ani thu soin avisa ti top chu poya ti lo thu asoya ni PWD Minister Puvan Lalhanan October ni somthuma tangin aizol ko pui chung kong pui siam chana ni dona aizol le lungle inkar kong po malak zuya ni don ti asoi Health Minister Pilarin Puile PNE Minister Pu F Roding Lianan Tukin Khan Civil Hospital Aizola Kolpetha VIP line pek dan turan enfia Union External Affairs Minister Dr. S. Jaishankaran United Nations sa mo phurna le chanvo lian jok chel turin India a in pe to ti asoi Khovela tlang ram leido sang le Saber China Guizhou province sa Huajiang Canyon Bridge chu Nimin Khan honani Khati zong kha Chanchin Thar kan puan thei chu ani Mizoram puite dana thulom Mizoram masaber le chunime Surgeon Korean Thermal Massager Therapy Center chu mipuiten changka taka kan man thei turin na da kan khol thar Burma survey for hero na shabet che massage bed ani mai pialama spinal injury awanga harsa na shang lo to tele rulam le thalam min so se na nei te dana in ko chatak mai ani He call each of massaging program mang ni in spinal cord scanner le projector manga kana mo na zone min ankle sak mai thei tura duan ani Mizoram authorized dealer chun kan ni after sales service har sakna lo center hi demo center ani awangin leidu le ho chau du tan free trial ti thei ani hunai ron ban chil du tan athlon thikin therapy treatment ti thei boke Aizola Spine Healthcare Center Surgeon Mizoram Center Pulikon, Aizola, Bajaj Showroom opposite Stepsukla. Phone number 8794 160458.